Shibanta jong gajing rakhe kasngi jingyo lai lut gari India ka office jong district sports officer Southwest Khasi Hills district ringkat ka district administration Southwest Khasi Hills district kalapan long ka jingyo kop mare thong ka baratip kum ka Independence Day run 2023 ha ka baki don baro arspa khat saungut ki nong Shibanta kan thup shanrang bat kan thei u kongsan hagani kasngi udi uba LT Taryang MCS Additional Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills haringkat ka jingyo don lang uba di sengkon District Sports Officer Southwest Khasi Hills lambat ki weide hagani ka jingmare ka bajangai kumba 10 kilometers AA ha ka balasdang na ka phalau jong ka circuit house yomaulen jakram sakwang penen sakwang batwan penkut biang ha phalau jong ka circuit house kinong job na kalyang ki kan theibat kilong ka Marqueenless Ramsiej kalenti jingkerman kharja arian bat ka banda sharai marwen katba kinong job ha kalyang ki shenrang kilong Wolbestar Ramsiej u Jomsing Star Ramsiej bat u Jim Wilson Ramsiej Dibawa ke dalam kebasan Mawkyrwat dari kawin ke peni di dalam jelaka di dalam mare mereka kasih di kawin kasih nuba kasih nuba bangin nyele yang jadi Independence Run kadang kalau pun celebrate ya kita Lahduh. Oh, nah ini baru khat isu dong. Ide kita Lahduh, undang baru kita. Bagi mereka kasih, aku play ke saking tim dulu bawan lah ni apa. Mereka kasih ni kita kami menambah New York itu sini Lahduh. Undang baru kita ini. Oh, lalu pasangkan, lalu kipai, boleh undang baru apa deh. Ini. Mereka kasih ni mereka kita kami bangai jadi kembali way tapi mereka itu kebetulan minum kipap apa mereka tapi kalau orang luka position tu tangi ni kemudian aku kembali ya sports department di PSO apa jenam PSO baru kau ibarat yang buat untuk police department di PRO bagi way itu. Ini manusia mengatai biati pai kata di badan tahu senam ni lah ai kambun ki consolation prize kenang baru ni obenta. Mo baru ni awi tangki nong job first second third but ki oldest but ki youngest runner dari mentangi ai consolation prize hadu ke 7th position mo ngakit bak ki way ya le bah mo bila sangap mentan la ada patai garut la ada patai lu ya gajing deko kendiat mene namar registration bon ngapi di kami poi ha ka por bo biang kre poi mene mo nang ni sakmat nang ipulong biang sama punya burong ni kata mo nak yang gajonga ngasih kuatang ban ai gajing kublai Independence Day kapasuk kapakemen ya borok na bentang ala syai kesni